Shubor nagaslem jong unongsan hima. Long live All Jantia Mid-Day Meal Workers Union Jowai hene kasngi ka arpukandai terek unailar kalapha daga jingtho shaw menteri rangba ka jilla barban penlong ru daga jingeki alor kakuman ka sarkar jilla bar ka jingbam siudap ya ka tulap badangsa nadu banai jilliu bad dawaru ban penkiu ya ka tulap kini kinong trai komta kilo ong bakila pendap yala ki kamra man benpiang ba miki khna ling ba gani ka scheme re ka sarkar kampatiaw ya ka jingye ka jongki komta na kalyang jongki kilo ong balada ka sarkar ka ngap jar kiru kin shong bet hakate ka jaka bakiyaki balada ka sarkar ka kular ban ai kiru kin weng no e ka jingeki hakani hi ka janmiet Ida warangi man kas ngi bangin siya. Datang tang icat pomtur license, sabsin, pomta. Stay ya. Datang tang icat man kas ngi. Itong kam daki ding ne daga Dagat ting idan kam daga ngim dan kas. Bat ngi da waru ya ka LPG kas. Namar ba ka sarkar entah ka hukum yang ngi bangin thong ding. Ban penek pensa ya ki ding ki se henry ngipat ngisat jada ka ding cukup no ban penek pensa ne ban at ngim tip se pasarka ka pai ngi pengen thong ngipat ngim yo alpikas ban se tengi chat ka ding nangka ko umru ngihap laitong don mut kidan ki ingset ja ki peserta idon ke yusat ja kam dan ompan Kamdan ko umrum don alpikas don tengi hap don kam dekat malam mata fi ya tulap kan kong sihajar si Kena. sebenarnya nah nak kalian peserta pakset perlat kena tulap na kumon Gan ting pempelat. Pelaj tentang lain Ceng lai license snap konta. Nak tulak rung iyo tang cipta benar. kau pernah si Sebab je memberi empat air. Kacam dar ngai. Yang perlu betere nafs ngai. Tang hak dar lai bawa tangkat ngai. Ya aku Lai. Kalau sisa ke sarkar akan punya ngai kelihatan ngai. Ngai hidup isuk katip hei tang hak ne kacis pak sniru pi ai mentaar spa lai ko pangkacis ngai. Ngai patang lai ko pangkacis ngai. Kam le ran no sarkar. kami sendiri bangi kan kajing dawa je pan kentio no kalai pau tingka alai pokar tangka cisni nak sihajar si pernah kita wa kentio ko sekar karno haja Na kaci hajar tengka cakasan hajar. cek sehajar Ke state government ke ai ngai cispa tengka. Na ke state government ai cispa tengka. Si benar. ndai spa kemun nak sarkar Ndai spa tengi anak sekolahnya tengi jo siaga. Karena kayu ke sarkar kan pengkiu tulok yang ngai. Namar ngisiam tengi nadang ban siat bantu ngimi na yung krabaje ban ni lai pai pasi yung upar arbaje hakoi ka skol kiaran kanongot kinong syad jing syad don kibadon arngut don kibadon iwe don kibadon lai saur don kunta Ini ke All Jantia Mid-Day Meal Workers Union. Iwan hang ni nagabanta ban penkan mau biang sa sisil. Terkandai la kasin ka bakhado. Ya Chief Minister warga sarkar jalla jogi hajing adai bat ka jingtho ka bangil dap ai na do ubanai June arjar terkandai. Hado ne khatwai tarik August arjar atuat kadang riu teli ka jingtho. Halor ki jingkar pat ka jongi ban penkeu no ya ka jing ais ke ubah ne ka onarium naga baha jong ka sarkar jalla ka balong menta la arpeu sunem la tam spa tangga si banai ki ai spetang speu banai tingi ong ka sarkar jalla yo chief minister
ba ai penkiu no na kasi spa tangga si benai penkiu no laban kan long kendai spa total kendai sia jar na kabaha jongka sokar jela bad ban seuro no taw December bad ubnai Januari namar kini ki at ligi benai ka sokar jela arpos na manchwa ko ong nginam siu namar ba umdan kena sku nata ka daw kinam siu andre nagaliang ga jong ong ya government bad December udai ba benai uba ngi pengkere idan kampisa ban penkemen yagi khon namar bakadai ka absent December gorong ngite pedai ka sifa judi supres te ni ang apisa ini ladaki noi kai ki yo tulo banai December balai ngi kikupar idan kama ka jima kaba arpat u Januari ang bakadai ban siu namar ba ngidon ki khon ki jongi ban lai school idan kam man the uniform man the kot ni matayang ki dan kita ka daw ngipan kini ban siu mentau December Januari kumbagi siu ya kino hikay taga nolorang taro niong ba hajinga dai bat kani ka kajing sat ke jong man kumbalong mata nakaliang ka ngingi sat ka ding giding barunga ndrai katkum baga noms jong ka midday meal scheme mentag yung PM portion ni dai ban set dag LPG pendonggas te handrai kumbalo hang ne jala Meghalaya hado menta kimai na kaliang sorka kani ka penmong yang ikum ki midday meal ko namar gidai ki badok kinong tribal la kumbalong menta ladaka mayroon au kamdan syo kal ka ba pangat ko ka ba ko inyo syo ngundan jing impat ka way tangiyong ya government ay no ingin dag LPG namar hawa ki ya kinahikay haki environment studies subject ki hikai kena ban pensloban thong ding sibon ki ding chief minister jong badan borom Konrad Sangma iyo ibo ong thong ki ding sibon dan yada ya ka mayram au andai kumbalang pa da Hongkong ni par hakala jong ga ki kamra school ni sajjar ka ding ba sajjar no purnga andai mada ai japan mansi ki kena ki bam daga ni sajjar na takada mong panyadai ka mayram au kadai ban lomdai tangka tin re ai LPG te kata lorang taro temat tumba nila de ai ka reminder tangkan mau do kadai tri ka August di ong bangin raikot na menta ngin raikot kadai ka sen ka bakado bangin yala ai ya kanai ka jingpan ka jongi ka jingkarpat ka jongi ban panki kata ka honorium ka jing ais nga bahan ng ba ka state government state government share ne pensangnya no ik rekam jongka PM portion naga midday meal scheme habaro ka jalan nomar kini ka pumangilap menta hagini ka arpaw snem tam kapan slur bangin long marao bon kinong sadja kidai long kme kandai punyo na kispa kidai long kme kidai kentai ban kini ka kamro long an tengro saja jinjai neta kadaw kipan slur pa niyo iba ngidai ban pensuluban long marau bar kajuk ban saram bisa haki bre nomor kaslam ka poy ka kipun poy government nya ka pisa hagi bang akaw nomor ka dai hagi katun ka noms ro ka kidai ban siu manu banai tasman ka ban siu manu banai ndrai ka ji par hangi kalong da kangpong ka state government ka siu namata nyau banai no February hado September ka siu tang arsin sih, kamu sih belum manbanai. Rena manta September, October, November lai banai, kabo, kaso, kaban, kan siapan next financial year os naman wa. Tekan dito kadai kay baka jingma, kajingbok, kanta kadawang iyong ba panbaj no ikan kajing bakalagi ako snem. Hakalai ter June ajar kanda, kajing thawang ida ay hakti jong chief minister Konrad Sangma. Ngilad wikren baru. Hadin nang to kabakado mi abanya karo kendo bate di chief secretary hagani apply tri August ila kren biang yu ke miang ba ladake mai ke pengke state government taka bahaba ka nik scheme ro karam tri kamso te hajing dai bat kane nagaleng chief secretary ong uyatho yangi ba kan government kadang perkhat bat kata ka finance department namar ka finance department ka ong kala ban manjur ya kani kinai daga finance department kabor finance department kata te hajing dai bat ki officer so nilai kendo for ba
ngimyo tikana ya kan ga Mariam ngi kendo Dr. Bidya Tiwari the commissioner secretary division partner baru Ambrose Simara udah secretary director jong division gini ro kira ele dan penyo mana benar tentu tahu saya ada tangga board jong kamu kene ngin chong hang ni hado ban ke government kan ayangi ka jingtho ba kin penkiu lada ka government ong bangin penkiu kin manjur ka jingpan ka jongi ni tengen veng rala government ka ong pat bangin am penkiu ngin veng ro ka jingi tang ba kan ni ka PM portion scheme na ka midday meal scheme kadai ban sanga na trikam pa jalan nomor kapan seluruh ban rakyat ka jing long te merau te yang kane ka banta ni ngelian ka all jaintia midday meal workers union ka keren na banta kinong syadja habaro ka dalam Meghalaya te ka dalam Meghalaya gidan 1,000 sanspa sa punyamot ki midday meal ko kini katum ka report ngiyo iba ka submit ka education department sa kata ka PAB kada ka project approval board ka badan ha ministry jong education kita jongi lara ikut benginsong bang ni kasong government dan agak sarkar gaong kan sengaja tengir benginsong bang ni ke sarkar gaong pat kan tengin bang ina prinsip jamin ngin bang te segawai ka banta kala long saba ka ihi kini kismi ba nagaliang state government gaong ba kan pelut ya kata kapisa 100 crore na banta kita masa atong festival kita giveaway party festival ini hakajing berkat ke jong iong inado ka benai June adat pendangin depan ipan ya ka ai ka badai hok ka jong i namarngi pentrai kam ya ka scheme dari sana government bagi kena badan school kin yo ya kene ka bam ka bantai ka man ni trai de ka man sno bahar kani 100 crore kin pelut tang kita masa tela dah hak cakap ke ban perlu kata ai no ya kimi demil ko lagi ai kini 100 crore na banta raja sanspa sau kunyong umat kinyo na banta ra khandai benai ka ba pan kemot hak sia jar tangka si benai de nakata ibu ko jing terpat ya chief minister bak kini ki officers ke badan banta ban perkhat ya 100 crore driver na ai yang gitu nomor ni pentrai kami ka scheme ta himdai ho ni 3 months nga ba ai khnang ba ikna school ke jongi kinang yok yang dia kan ke jembang naga midday meal scheme nalorang taro idai ke lamai ke jongi jong ka janla kata tendrai ha ka jimpai pat ka jongi ke perkhat ka jongi kabon ke dai ke long tme na khandai bunyo no ke dispa i ka rekom sensar jong ka ni sarkar ne ki bala dep sarkar ro ni indai show ki dere i kumbang idai ki marao kani ka jalan kala daga ingi dai ki ma ki breu ki dai ki retry lok hangne jongan ka jalan me ka liya ba kari India ka jongi singa bha ai no kani ka Japan ni klem pantam ro hapo ka upod